yang hana ilmi siapa pih, yang kana percaya untuk deng di hadapan tungku-tungku Bandung. Bila ente terdapat haba ulun tuan salah, tepeh perasaan mak, tepeh perasaan ayah, tepeh perasaan saudara-saudara sekalian. Lun tuan laki maah karena lun adalah orang yang hana ilmi, karena percaya untuk deng di hadapan tuan-tuan guru. Lun tuan yang bernama Tungku FH Amarduna Mustafa Dewi SPD. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan mbak malam yang sangat berbahagianyo legetanyo sama-sama taduk siat tatun iemun lepi punggung hanajit ke masalah nampakat duk mi paduk minit apa paduk minit apa dakwah malamnya kira-kira sampai poh put jeut tapi janji le bentuk tinggal lung dua ngamimbar nyo wow antuk poh put katanya kiban nyo malam nyo nyak na pertanyaan tabak kupon kagak bagi pun ka adik-adik siap Nabi katanya sonan nak Muhammad anak Nabi padik doa buno sang na yang salah nekun buno. Hadirin adik-adikku sekalian, getanyo yang ubit-bitnyo adalah generasi penerus untuk uke. Kamu-kamonyo kadang-kadang tiada ka meninggal. Maka tinggal gata-gata yang ubut-ubutnyo ke penerus agama uke. Kah? Nyo malamnyo boh hujan, boh ruduk, boh gelantah hana wawo. Jeut kan? Menyajet berarti siap, menyahana jet hana siap. Nyantu oh wate tatu manyang tu jauh apa? Soal jika kita ditanyai orang, ya, apa arti Islam? Nyo lakem miayah abang abu lakem lun nu pegah abang kan nu mi. Kasih mak. Siap. Bek wowo apa? Bek karu-karu apa? Menyatengun juinan. Hadirin yang dirahmati Allah, karena bak malam yang sangat mubahagia rayanyo, legetanyo naku malam ta peraya Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Netanyang le Rasulullah ba Allah Subhanahu wa taala. Putra netanyang le Allah, le Nabi Muhammad ba Allah. Ya Allah, untuk pu ya Allah nepegat alamnya. Getanyang le Nabi Muhammad ba Allah untuk pu gepegat alamnya. Najawab le Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Laulaka ya Muhammad,
sengkirakan karena kata Muhammad sungguh alamnya hana. Yang kejut li katanya bek tanggap remeh kepada Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gepegat alamnya li Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga awate gedinga li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tertunduk terdiamlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nekli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad tak melaki bejit kasa syurga Bandung. Maka dengan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala nepegat alamnya, yaitu mesangkut dengan karenana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka getanyo selaku umat Nabi Muhammad berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat Nabi Muhammad getanyo merumpa rahmat. Kejut mi ujian boci minta tempat aja leh. Minta tempat. Doa-doa urakan Allahumma hawalaina puhanali pu. Minta tempat je leh. Pekelam lasah beranggapat doa ju. Minta tempat je. Maka dengan sebab Nabi Muhammad, maka Allah pegat bumau. Maka pantaslah dan patutlah getanyo mengucap terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang berbahagia, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kalau langit bumi yang engkau ciptakan menyangkut dengan karenalun, maka ya Allah, untuk siapa dan apa netanyang li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Muhammad lo. Bismillahirrahmanirrahim. Anta li ya habibi, engkau Muhammad kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku. Maka Allah Subhanahu wa taala nepegat Nabi Muhammad, nepelahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kejit takalan lagi tanyo nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tungku-tungku sekalian, umat Nabi Muhammad dengan berkat memperingati urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talake wa Allah Subhanahu wa taala begeputren rahmat ujiannya u tempat lain be hino bak tempat getanyo begepinah li Allah siat rahmat ujiannya ho lain. Hadirin, maka wate lagi nyan, dan Allah bertanya, putra netanya li Allah Subhanahu wa taala bak Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku ini untuk siapa? Netanya li Allah bak Nabi Muhammad, Allahnya untuk so.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Tunduk oleh Nabi Muhammad hana jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. So sid yang jawab pertanyaan Allah, menjawab kudra oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dipegang oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Allah ini untuk semua umatmu yang tidak bosan-bosan berselawat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lagi tanya, belalah tama selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kan? Karena Allah Subhanahu wa taala gepegah di dalam surat Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Gepedren Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala nyo adalah merupakan rahmat bagi sekalian alam. Pegah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala nutus Nabi Muhammad untuk jid ke rahmat bagi sekalian alam. Lat batat kaya bate bandum-bandum merumpak rahmat dengan sebab nepelahi Nabi Muhammad u alam dunianya. Kiban Umi adik nyo rahmat Allah kag putren pelai katanya pun tatren nade su menyade bate long lanjut aju menyahana deh kaku ka ana masalah rahmat ujiannya. Kadang dengan berkat ujian je ke obat bagi kitanya, je ke penawa bagi kitanya. Maka hana pupu ujian hana pupu. Cuma minah menteng bek sampai bulut. Bulut bacut hana masalah. Gese bacut hana apa. Yang penting kitanya buat berhasil, berselesai, berget, berjet bandum-bandumnya ke sabah hikmah, yaitu bak tanggai 12 Rabiul Awal. Maka bak watenyan mi hadirin yang berbahagia, lat batat kaya bate senang bandum dengan sebab lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bak watenyan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiban napagah li Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watallahi Nabi Muhammad, Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maka sungguh sayanglah gedanyuk selaku umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hantatim berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menganjurkan kepada gedanyuk orang-orang yang beriman selaku hamba Allah umat Nabi Muhammad,
na anjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahai oleh Allah, na ajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai umat manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nasyid laki maah anak-anak arakate ya, pegah hanjat berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saban cik lagi getanya manusia biasa, maka ada anak arakatenya ni pegah hanjat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamnya ulun nak tanya mbak dron, hai umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, atuh perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Penajud berselawat kepada Nabi atau hang? Pakan cina arakate pegah hanjat berselawat kepada Nabi. Ipegah Nabi manusia biasa. Memang Nabi manusia biasa, tapi Nabi manusia yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan inte lagi getanyo menyata aku do selaku umat Nabi Muhammad, dan maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang naik tamang aliran-aliran apa macam hanjut berselawat ke Nabi, nyancok silap gelawa ju baulai. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad asa surga Bandung. Getanyo selaku umat Nabi Muhammad, ka terpilih getanyo ku umat Nabi Muhammad, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, gemelake ba Allah draga urung-urungnyan bejit ku umat Nabi Muhammad. Padahal urungnyan kan nabi, tapi gemelake bejit ku umat Nabi Muhammad. Maka le getanyo bak malam yang sangat mubahagia rayanya, malam tapraya urolahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kan? Gepegah li Nabi Muhammad, man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man a'dama maulidi, si berangkasa mantang yang diperaya urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka be'iyak pra li urang yang pra ipegah hanjut berselawat kepada Nabi, hanjat peraya urolahi Nabi, hanjat sambut urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata drone Rasulullah sendiri nepegah man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Urung-urung yang peraya urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakuh urung-urungnya singoh merumpak syafaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi na perle syafaah daripada Rasulullah. Hai, na perle syafaah Rasulullah. Abu Kiban na perle syafaah Rasulullah. Idih hati bale mi Kiban na perle syafaah Rasulullah. Menyaperle syafaah Rasulullah, maka peraya urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakiban serah gedanya masing-masing. Pekeh dengan tamu selawat kepada Rasulullah, pekeh dengan tabaca zikir kepada Rasulullah, pekeh dengan cara takanduri mulut. Lagi tanya tak tebiat manok, tak sia manok, tak sia itik, tak sia kambing, tak sia lemuk.
untuk tak sambut urus lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tak peraya urus lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyegetanyo nak ingin perle syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tamang lam syurga mi cukup sulit, getanyo perle bantuan Rasulullah, perle syafaat daripada Rasulullah, perle pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika singa diuro-uro getanyo perle pertolongan, talake bak nabi yang lain, talake bak Nabi Adam pun hana sanggup, talake bak Nabi Nuh pun hana mampu, talake bak Nabi Ibrahim pun gelake maaf. Pakan mandum orangnya ingin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beri syafaat kepada getanyo. Ketika nabi-nabi yang lain hana mampu nutulung getanyo, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niat sedat getanyo umat, maka si berangkasa yang sering dimeselawat kepada Rasulullah nyan uru-uru nyan singa geturi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika getanyo tameng dalam neraka, maka Rasulullah niat cok getanyo dalam neraka, niat pesapat umat gele Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka getanyo perle syafaat daripada Nabi Muhammad. Maka menyai pegah legop hanjat pingat urus lahir Nabi, hanjat peraya urus lahir Nabi, pakan cit le getanyo tak pegat ulang tahun anu tersabi. Asal kalahir anu getanyo ka pegat ulang tahun. Kijit Nabi Muhammad, Nabi getanyo pang ule alam. Le getanyo tak pegah hanjat meselawat, hanjat peraya. Nyan adalah kaitamang itikad bangai, elemen bangai. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, hadirin, apabila le getanyo mak, ayah, abang, adik-adik sekalian tatem meselawat bak leboh tempat nyo rekam maju mandum hana masalah. Leboh tempat le getanyo tak meselawat nyo raya tat faedah dan raya tat manfaat dan syafaat Nabi le Allah kepada getanyo. Yang pertama, ketika le getanyo tanak tebiat dari rumah, tanuk tebiat dari rumah buno wate tanuk jak keno tadang bak pintu le getanyo tamu selawat ke Rasulullah le gatru, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, gerak langkah nyo cukup raya rahmat Nabi Allah kepada si berangkasa mentang yang dimeselawat wate ditebiat dari rumah pekehiyak mita rezeki, pekehiyak kerja, jijih ditebiat dari rumah meselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, getanyo meselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika getanyo balik letak tebiat dari rumah bunuh kalih tajak ukudai kalih man sabohnyan mantawa urumah le getanyo dang di ke pintu meselawat kepada Rasulullah le gatru, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allah Muhammad, assalamualaikum, tamang dalam rumah. Kedua bawa tempat mah ingat nah, insyaallah sabar tempat tu pak mak, sabar tempat tu pak tu getanyo meselawat kepada Rasulullah pak tu cu adik cut kak mi ana empat lau ana ratno rat tungkuayah kiban sabar tempat tu pak tu le semayang idih hati balik kiban sabar tempat tu pak hana meno mentang ketika le getanyo tanuk istirahat tawa rumah le getanyo kalih tak semayang isya,
awate tanah kali semayang sunat tanah langkah le katanya ada tempat maka meselawat kepada Rasulullah lega teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebah tempatnya cukup raya Nabi faedah oleh Allah dan rahmat cukup raya Nabi. Nyo kalau di tempat-tempat yang lain nyo lebah tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah le katanya boh baca doa kena le katanya boh hana pokok ji kali baca selawat teman apa faedah Nabi li Allah Subhanahu wa taala berkat selawat kepada Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam udip katanya dalam dunia walaupun katanya hana kaya tapi jiwa katanya tenang, jiwa katanya tenang apabila le katanya selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan bak leboh tempatnya. Karena si tempat-tempat yang lain. Nyan bak leboh tempatnya katanya berselawat kepada Rasulullah, tentram jiwa katanya. Tentram hati katanya, senang udip katanya walau kedeh katanya kan urang kaya. Ada gasian katanya han sampai ruyang rayau. Ada gasian katanya han sampai deuk-deuk terau. Pakan berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan kalun peijazah kepada mimi adik-adik abang-abang Bandung laksanakan. Olehnya kalun bukti apabila yakin nepubut, yakin amalkan, nekalan kiban Nabi li Allah kelebihan, Nabi li Allah kehormatan kepada gedanyo. Urang ikalan atas gedanyo segan bahkan berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belelelah hemi mutuah nemu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang nepu mulia oleh Allah dalake gedanyo Bandung bejit ke umat Nabi Muhammad, umat yang terlebih di antara umat-umat yang lain. Maka ketika ura bangkit, ketika bakwatannya Allah Subhanahu wa taala nupu bangkit dua roh makhluk Allah yaitu malaikat dua roh. Kemudian Allah neperintah bak malaikat dua rohnya untuk jak setet kubu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bedah urangnya dua roh malaikat jak setet. Tinggal gemohon ba Allah, ya Allah patah kubu Muhammad. Maka nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat patah ibadah cahaya nur Muhammad, disitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mangga sedat le malaikat merumpa yaitu ibadah cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baura bangkitnya Nabi Muhammad lagi orang bantu kejut bak tengut. Gekalan wi unun hana siapa nak, gekalan wi unun hana manusia yang nak dua drok malaikat Allah, sehingga getanya oleh Nabi Muhammad, wahai malaikat uronyo pu urau. Maka gejawab oleh malaikat Muhammad, uronyo ku uro yang dijanjikan oleh Allah kepada gata. Uronyo uromu gebangkit, hai Muhammad, uronyo uro bangkit. Maka negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai ingat ke perumah hana petingat ke kana hana, tapi Nabi Muhammad nemau ke kalan wi unun umat gatnyan ho. Getanya le Nabi Muhammad bak malaikat, wahai malaikat umat-umat lun pat ho umat lun hana getanya anu hana getanya perumah, tapi langsung getanya le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung getanya umat. Maka wajar tak getanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila getanya cinta kepada Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, si berangkasa yang cinta kepada Rasulullah orang yang gepetamang dalam surga Allah. Maka le getanya dengan sebab cinta kepada Rasulullah, dengan sebab le getanya tapraya Rasulullah,
takanduri maulud tasambut urolahi Nabi tanda cinta getanyo kepada Rasulullah singa akan bersama dengan getanyo dalam surga yang indah. Kemudian nucuk Nabi Muhammad le malaikat neba dalam surga nesemano Nabi Muhammad dengan ia dalam surga ne pakai pakaian surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah leh nekalan keindahan surga, nekalan wiunun miyup ateh keindahan dalam surga. Rasulullah tidak tertarik, hanya tertarik keindahan surga, tapi Rasulullah yang nepikirkan hanya untuk umat ke getanyo umat getanyo mbak malaikat, wahai malaikat lun kana pertamang dalam surga umat lun pat umat lun ho pe ke umat lun lam neraka pe umat lun pat ta. Maka dengan demikian malaikat nelapur ba Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Muhammadnyo kekasih dron hana senang ate dalam surga apabila umat-umat gaknyan galamna dalam surga. Nyan nekalan pimpinan Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain dengan manusia yang lain. Iperle ke getanyo rakyat, iperle ke getanyo umat ketika ji mohon ke sabah jabatan. Awate ne dewan, awate ne bupati, awate ne gubernur, nyan mandum ite lang kampung ya sedat getanyo truk bak pancuri mano. Ya sedat getanyo onte ne dewan. Neun te kai dewan truk oi. Lagainya menang ke dewan kai 2 kali lanta ai murumpa hali ngan getanyo. Tapi kan awak hina awak baklung, hina gak mandum le yang palih. Hadirin kaum muslim. Menansyid kadang-kadang ante ne ke bupati truk laba ai belu. Lalang pumop icula ule. Tapi lagainya jet ke bupati le lanta tajak tak merumpa ngan tepah tak ngenyan hai merumpa ngan getanyo. Nyala ke haru bahasa Inggris sikit. Kanya mi menansi yang lain-lain, tapi Rasulullah gesedat gedanyo, gesedat umat di manusia lain nekalan onte karaya hana mimpupe pilih gedanyo. Perle gedanyo yang ke hotel tulak grek sagai pe ji atau kerusi rame-rame ngalenyan pehkah pehke ijih kedroi tanyo kedro tu menyena tajak ublang tak jematok ka kena menyena tajak ugli ka kena menyena jumat mita ka kena nya galam laut darat idanggung. Maka tunggu-tunggu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah umat Nabi Muhammad asal surga Bandung. Maka dengan demikian diketanyo bektatlah ta mengharap bak manusianya, tapi tanyo mengharap lake ba Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak mampu untuk dibi kepada getanyo. Maka ba Allah lah getanyo mohon, ba Allah lah getanyo lake. Dan hadirin kaum muslimin, Rasulullah merupakan contoh teladan bagi getanyo umat. Inan sep dumpu ba Rasulullah dempena ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi suri teladan bagi getanyo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nepegah dalam surat Al-Ahzab, petra nepegah oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suri teladan, contoh yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk contohnya bagi urang-urang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ayah yang berbahagia, adik-adik sekalian, getanyo selaku umat Nabi Muhammad, disitulah panutan getanyo umat. Hinalah tempat tacok contoh bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
teman Rasulullah ana merumpa ngang gedanyo maka gucok li para sahabat hana merumpa ngang gedanyo maka gucoklah contoh li para ulama dari ulama-ulamanya hingga truk bak gure gedanyo truk bak awib walid yang nalang kampung abu-abu yang nalang kampung gure gedanyo Bandung. Disitulah tempat gedanyo tajok contoh karena orangnya adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulamanya adalah kenebah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama'u warasatul anbiya yuhibbullah, gecinta li Allah walau kana fasikan. Ulama-ulamanya adalah orang terima warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan yang diterima kan pusaka, kan harta benda, kan kekayaan, tapi ilmu yang gekebah ke getanyo supaya getanyo bahagia udip di dunia dan bahagia udip di akhirat, yaitu contoh daripada Rasulullah kepada para sahabat, daripada para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada alim ulama, baik ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama-ulama muktabar, hingga sampai kepada getanyo ulama-ulama akhir zaman. Nyo contoh kegedanyo mak ayah yang berbahagia umat Nabi Muhammad asal surga. Maka le gedanyo hana payah tamu contoh bak urung-urung lain, maka bak Rasulullah lah contoh yang penuh. Kadang-kadang di urung gucok contoh bak awak Amerika, karena awak Amerikanya haya-haya gebandingkan dengan Rasulullah kaliber mereka pemimpin, tapi hana saban dengan kaliber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad rayukan geperayu draw tapi di getanyo rayu kadang-kadang dengan sebab pangkat dan jabatan, rayu getanyo kadang-kadang sebab diperayu li rakyat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayu Rasulullah ne perayu li Allah subhanahu wa taala, siga ne perayu li Allah subhanahu wa taala untuk selama-lamanya rayu, tapi siga ne pubut li Allah taala untuk selama-lamanya ubud. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, cintailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad asal surga. Adik-adik sekalian, kira-kira bak malam yang sangat berbahagia rayanya li getanyo Bandung selaku umat Nabi Muhammad yang tamelake ba Allah sabi-sabi begeputunyo getanyo bak jalan Allah yang ridha, tinggal li getanyo dengan sebab tamu sedekah bak urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemantang yang tamu sedekah gepegah li Rasulullah, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa jabala uhudin fi sabilillah. Si berangkasau siman yang dimesedekah sini dirham mbak urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bak tapuraya urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan tinuk dirham tamu sedekah mbak urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa jabala uhudin fi sabilillah, maka seakan-akan orangnya kagema sedekah sabah bukit Uhud bak jalan fi sabilillah, nyobe raya fahala nabi li Allah subhanahu wa taala ku urung-urung yang mesedekah pegat kanduri maulud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kejut lagi tanya baik kriat tu baik nanti pegah hanjat kanduri maulud baik tadi ngah Rasulullah geanjurkan mesedekah lebih-lebih di dalam bulan maulid. Put bulan lagi tanya tak peraya urolahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata siap segala-galanya lagi tanya pekeh mano itik segala macam harta getanya petebit peraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara umat Nabi Muhammad
le getanyo mandum tu tamlake ba Allah bumurumpa syafaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menyekan dengan berkat syafaah Rasulullah getanyo han mungkin ba ta'u adat tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin gepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra gepegah li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena manusianya dipelikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipelikut ulama-ulama hai patih pe yang gepegah li ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan getitip bala kepada getanyo pet boh bala. Pet boh bala nabi li Allah Subhanahu wa taala karena getanyo tapuji uhdro tu daripada ulama. Maka le getanyo buto dengan gure tu. Na gure di kampung getanyo tapu mulia gure tu. Urung-urung yang lebih daripada getanyo. Tayak cok ilmi baganya, tapu mulia agaknya, dengan berkat tapu mulia agaknya, ilmi yang dalam dada gurenya, gebila Allah kepada getanyo. Maka le getanyo tapatih amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bek tapluang bek tapelikut daripada gure. Apabila tapelikut daripada gure, maka pada masa itu Allah Subhanahu wa taala akan gebi pet boh cobaan, pet boh bala. Bala yang pertama nabi Allah Subhanahu wa taala karena getanyo plung daripada ajakan ulama. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'adauhum kal asad. Apabila le getanyo taplung daripada ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan gekirim bala. Bala yang pertama Allah kirim yaitu pemimpin kal asad, seperti singa. Singa adalah binatang, berarti Allah akan gekirim pemimpin-pemimpin yang berwatak binatang. Maka sayangilah ulama, cintailah ulama. Apabila le getanyo mangat god gebi pemimpin le Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berkat persatuan dan kesatuan yang getanyo lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala gebi pemimpin getanyo pemimpin yang god. Hino mbak getanyo alhamdulillah baru 2 uro le getanyo leh talantik pemimpin, pemimpin yang beragama, pemimpin yang beriman, dan melaki bersayang kepada rakyat, bercinta kepada rakyat, berselalu bermusyawarah dengan rakyat. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah pemimpin yang pertama. Apabila menjauhi ulama, maka mereka itu adalah kal asad, seperti singa. Singa binatang, berarti Allah akan gekirim pemimpin-pemimpin binatang apabila le getanyo menjauhi ulama-ulama. Yang kedua mi ayah yang berbahagia, apabila taplung daripada ajakan ulama, tapuji uhdro tu daripada ulama, maka Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wa udarauhum kaddiab, waki rakyat gekirim le Allah orang yang sulit-sulit. Kira-kira na sulit waki rakyat, na sulit mi, na abu na sulit-sulit waki rakyat, inan mi na sulit-sulit waki rakyat. Janji Allah Subhanahu wa taala hanjihan hanam leset. Apabila han tapatih ulama tapuji uhdro tu dari majlis taklim, dari tempat tuntun ilmu, pasti Allah gekirim yaitu pembantu-pembantu pemerintah adalah orang-orang kadziab, sulit-sulit. Nyan hana hose. Maka le getanyo perle begebi pemimpin le Allah yang gad, maka majlis beut bu udip sembayang benak subuh
jamaah, isya jamaah, maghrib jamaah, luhur jamaah, asar jamaah. Maka Allah akan gubi kepada gedanyo yang god-god. Kemudian hadirin yang berbahagia, bila cid gedanyo tapluang daripada ajakan gure-gure gedanyo, ulama-ulama tungku-tungku hantapate awate ge ajak gedanyo gepakat gedanyo, maka Allah akan gekirim bala yang keleh. Bala Allah Subhanahu wa taala, wa qudatuhum kal kilab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan dikirim ke gedanyo penegak-penegak hukum yang lagi asaya. Hana kalian penegak-penegak hukum. Karena hana agama, hana meruno agama ipujuh daripada ulama, maka itulah titipan Allah, penegak hukum yang seperti anjing. Maka sadarlah, menyekal heboh bala yang rayanya Nabi Allah kepada gedanyo, pemimpin kal asad, olehnya utusan-utusan daripada pemimpin kadhiab, olehnya waki-waki rakyat atau penegak hukum adalah asai-asai, maka yang jid gedanyo kepada rakyat yang menerima akibat. Bala yang keput iaitu rakyat yang menerima akibat. Pakan nepegahlah Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa kasirun nasi yauma idzin kal aghnam. Pada masa itu, bila pemimpin dipegang oleh penjahat, bila urung-urung rakyat berakai, bila penegak hukum lagi ase, maka rakyat lagi kambing. Nyo katanya rakyatnyo kenang sepot surah seput. Tajak kedih jitrom di katanya mbe. Tajak kedih jitipak le katanya mbe. Tajak kedih iwit taku katanya mbe. Tajak bak jalan na helum le katanya tetap cina salah hana tutup ponten yang peng bi tebiat langkeh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka wakasirun nasi yauma idzin kal aghnam. Pada masa itu rakyat seperti kambing. Rakyat dihua kena dihua gede, awate pemilu itarik sagonyo itarik sagoje, tetapi rakyat tetap lagi rakyat, tetap sengsara. Nyo mi ayah yang berbahagia, bala yang gebila Allah. Pakan karena getanyo menjauhi tempat buat. Tak jauh droh daripada majlis taklim. Hana cinta le getanyo kepada ulama, hana sayang getanyo kepada ulama, maka Allah gebi buat boh bala kepada getanyo. Maka dengan sebab nyanke le getanyo, tak pegah sabi-sabi tak pilih lam pemilu sabi-sabi pemimpin bajiang roh ke getanyo. Padahal salah getanyo ke puat tak pilih kata te puji bajiang. Kata depu haji hanai semayang kai depu haji menan cit. Katanya tetap nyan cit tak pilih pakan deh ortoh bro sihun. Kadai tanya pilih pemimpin jino yang najuk peng. Nya hana juk peng le katanya hana pilih. Sehingga awake masa katanya si yang releh, katanya yang susah, katanya yang sengsara. Maka berhati-hatilah mi ayah yang berbahagia umat Nabi Muhammad asal surga Bandung. Maka awate laganyo takalan perkembangan dunia. Pakan uronyo, urang Islam uronyo tertindas. Padahal urang Islam cukup le pakan tertindas urang Islam. Urang Islam talu sabi-sabi karena urang Islam hana persatuan. Nukalan Palestina dupna dibom le Israel. Tetapi takalan dupna le negara Islam. Tapi hana yang bantu. Padahal Palestinanya adalah Islam, tempat lahir Nabi-Nabi, makam Nabi cukup lehina. Tetapi pakan sampai-sampai dibom le kafe, sampai-sampai diperang le kafe. Karena orang Islam hana bersatu. Orang Islam hana wa'tasimu bihablillah. Orang Islam hana gemesabah dro gebak jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kaum muslimin, gedanyo selaku urang Islam, maka bersatulah le gedanyo. Pakan
karena nepegah lam ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'an lahum. Urang-urang kafir han senang di kepada urang-urang Islam. Urang-urang kafir hana senang kepada negara Islam. Urang-urang kafir hana sayang kepada urang-urang Islam. Nyan janji Allah Subhanahu wa taala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kafir-kafir Yahudi, kafir-kafir Nasrani bengih idadat kepada getanyo urang Islam. Maka ubena urang Islam dipoh li kafir. Karena urang Islam hana getem mesabo, urang Islam hana getem mesatu, maka getanyo dijajah li kafir. Maka sadarlah wahai umat Nabi Muhammad, sadarlah wahai bangsa Aceh, getanyo betaturi draw tuh betatu sodro tuh. Baik le getanyo sabi dalam keadaan terjajah. Baik sabi udip getanyo dalam keadaan hina. Baik sabi getanyo dalam keadaan menderita. Maka sadarlah wahai urang Aceh, betaturi draw tuh dan betatu sodro tuh sawa getanyo. Maka dengan demikian menyanggutanya kata turidro tu sadar getanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat memohon, kepada Allah tempat getanya sujud, kepada Allah tempat meminta. Maka hadirin yang dirahmati Allah umat Nabi Muhammad asa surga Bandung. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu pelahir walam dunianya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ayah, meninggal ibunda, meninggal kakek, meninggal paman tercinta, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dimusuhi oleh urang-urang kafir. Maka digetanyo pun hadirin yang berbahagia, cintailah kepada Rasulullah, sayangilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk niat sampaikan Islam, untuk niat sampaikan dakwah, maka mula-mula yang awai pun tamang Islam di pihak orang inang sonya. Halo. Orang inang yang pun tat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun tamang Islam di pihak orang inang, siapa dia? Soal jika kita ditanyai orang, siapakah pihak perempuan yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya? Silakan jawab. Cuka. Halo. Mi. Juwairiyah. Betul. Ini lain tolong mi. Yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul di pihak orang inang yang pertama, yaitu istri daripada Rasulullah, Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang perempuan pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di pihak urung tuha, urung agam, urung pun beriman urung tuha di pihak urung agam. Alhamdulillah Abu Bakar. Di pihak anak muda, yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali. Alhamdulillah careng Bandung. Nabeun kah? Ancau. Nabeun kah? Nah kah? Kau betenggi le. Mulang berdega, apa? Mulang apa? Putra ada mulang.
Ente tamang pula wate tamang pun le kebi salam ibu pura-pura. Putra berkah ibu. Lihat assalamualaikum. Kebang berkah ibu. Anak soleh siap ya. Mam yang tanya anak Ibrahim. Bagi. Bagaimana duduk anak soleh kan? Yang malamnya dong nak kala ni kanya bagaimana duduk anak soleh? Siap kan? Hadirin yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad asal surga Bandung. Maka ketika sahabat-sahabatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kanangon, maka Nabi berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Musom-musom dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, Nabi niat ba agama, niat peturi Allah, niat pulemah Islam, niat peturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat ba agama. Maka dia katanya kana gure tahari gayak pebeut dia katanya terima beut. Maka bawatenya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh Islam pun cukup bengih hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji tepu yang bahawa Nabi Muhammad kagak sebarkan agama aneh, agama yang baru, menyebarkan bagian semah patung, semah kaya, semah lemau, tapi wate kana Rasulullah, maka semua itu dilarang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad niyo sembah Allah Subhanahu wa taala. Nyan mulai ke bakwate nyan Rasulullah mulai dicaci maki le urung-urung kureh, mulai dicaci maki le urung-urung kafe, mulai dihujat le urung-urung kafe karena ka bertentangan dengan agama nenek moyang ji ibagah. Maka bakwatenya urung kafe ka dicaci Nabi Muhammad, urung kafe ka dilit-lit sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala, tamanglah Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Awatena tamang Sayyidina Umar dalam Islam, maka Sayyidina Umar nedang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belah wi Rasulullah, Sayyidina Umar belah unun Rasulullah. Maka nu tanyang bak Rasulullah lini Sayyidina Umar dan Ali, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang yang tersampaikannya adalah agama yang hak, agama yang butuh, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Rasulullah, bek segan-segan, bek temakut, bek dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka getanya dakwah fasdah lah secara terang-terangan, sampaikan perkara agama secara terang-terangan. Bila kafir ingin membunuhmu ya Rasulullah, kami yang akan menghadangnya. Bila getanyo hino hadirin yang berbahagia, gure dan ariran yang lain, maka getanyo urang gelang kaki lang tanoh bela gure tebat tapeun agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati-matian nebela li para sahabat, walau sahabat dicaci, walau namun tetap urangnya beriman kepada Allah dan Rasul, tetap nebela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya mereka kepada Rasulullah, sama cit lagi cinta getanyo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le getanyo kala taprai Rasulullah dengan selawat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tamu selawat le getanyo, dengan rame-rame tu tamu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sampaikan ajaran-ajaran daripada Rasulullah yang gayu oleh Rasulullah bak getanyo untuk tak buat, untuk tak contoh, untuk tak laksanakan. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka apabila getanyo hantate meruno agama
nyo mulai jino anak-anak getanyo yang ubut-ubutnyo mungkin 25 tahun ukuran tu hanai turi draw ini. Bayaan tanak tanya ngop draw hanai turi. Maka sayang apabila getanyo mak ayah yang berbahagia hana tatanom ilmu agama di dalam dada-dada anak getanyo Bandung-Bandung. Sehingga hadirin yang berbahagia umat Nabi Muhammad asal surga Bandung. Wate lagi kali Rasulullah dan para sahabat menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka lagi tanya jino pun bekle musom-musom, bekle male-male lagi tanya mbak putun agama. Kadang-kadang lagi tanya male tu untuk dia buat. Nah urang ladum ente tanya kerja hanan ya buat mi male lu. Kerja male hana jeut lu. Yang tadu air rumah hana jeut nya hana male tu. Tapi menyatakan buat teruk bat tempat ikut tungku geteh semayang li tungku guyukun ayat semayang bak gedanyo guyukun usalli bak gedanyo hanjut malay tu yang malaynya tabo pakon nyan malaynya perkaru legend gedanyo perle bejut muruno boh malay walaupun katuha-tuha gede boh malay le gedanyo untuk minta agama gedanyo guyu perendah dro di hadapan gure bak tamita ilmu di getanyo sebaliknya bak urang mu pangkat le getanyo tak pegat dro tu ka saya tak ikut urang na pangkat padahal di ke gure tu ikut ulama yang guyu perendah dro tu untuk tamita ilmu tak di ke gure bermerumpa ilmu di getanyo menyegok raya tabe le getanyo tapu tan nabi le tabe yang na tabe le getanyo yang ke urang yang na pangkat punya gure hanayum. Padahal mi ayah yang berbahagia umat Nabi Muhammad asal surga le getanyo padahal ilmu-ilmu yang kagebi le gure tu haid dabaya yang kage purno le gure tu haid dabaya le tat yum ilmu tapi bak getanyo kadang hana harga pulam gure-gure getanyo digampung maaf kepada abu-abu abah abi walid saudara-saudara kenyang kadang-kadang kurang belanja baju di kampung ke semua buat dengan Allah kadar tapi ilmu lam dada ke puno kop carang ke karena agaknya gasian sagai le katanya hana me takalan ke piah kamu bawah sutu iya babah ke paju ranu kamu rijah-rijah ijakrum kadang kageten kalage genugom meniti ikatanya tanggap ye tanggap remeh hana arti gure padahalnya urang yang kagak pemulia oleh Allah walau laganya ilmu yang dalam dada agaknya cok dan pemulia agaknya bantu gure-gure itu yang semua buat di kampung yang mufum perkara agama yang getim bantu gudanyo gupruno gudanyo sayang kepada urang-urangnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah umat Nabi Muhammad asal surga. Hadirin bak sabo uro mantang na dingo mantang nya mantang na dingo ya mantang dah bak sabo uro Nabi Musa nemu doa ba Allah Subhanahu wa taala putra nemu doa le Nabi Musa ba Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa nyan berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa adalah orang yang tiup-tiup le Fir'aun. Maka Nabi Musa memohon doa, memohon lindung ba Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Putra nakun le Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari golongan orang-orang kafir. Nabi Musa gemu doa ba Allah berselamat dari kejaran Fir'aun dan dari golongan-golongan orang kafir. Maka le getanyo pun hadirin yang berbahagia uronyo getanyo terancam. Tasadari ngon hana tasadari uronyo getanyo terancam perkara akidah, perkara agama, perkara etikad, perkara tauhid uranyo terancam.
maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselamat katanya beruh lam tauhid salah. Beruh lam i'tiqad salah. Mendoa ba Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya urangnya diapit le urung-urung kafir. Urang kafir urangnya itamang unanggro katanya. Dengan berpura-pura Islam. Tapi di balik itu mereka ingin menghancurkan Islam. Mungkin mi ayah nek katanya Bandung. Oh, wate ta baca sejarah. Pakiban yuh masa Belanda itamang Aceh. Wate ini petakluk ulama-ulama Aceh. Maka sunok groho, sunok hogronyo awak Belanda. Ibu dah ia buat Arab. Awate kamalem ji kaji ibu iwau kena Aceh. Ia pengut ulama-ulama Aceh. Menya tungku-tungku kedanyo kedua alam masjid siat iji hidup peut at. Menya kedua tungku kedanyo si diem iji hidup 5 jam imratib. Nyandup tujuan pada haji i'tiqad kafe. Ji kafe tapi ia cua ate kedanyo urang Islam. Uronyo nekalan aliran yang itamang kena Aceh macam-macam aliran. Uronyo itamang audet kena Aceh aliran sesat. Itamang ladek aliran sesat. Itamang millata Abraham aliran sesat. Maka berhati-hatilah wahai manusia, berhati-hatilah wahai urung-urung yang beriman. Selagi ada tengku mantang na gure ketanyo tanyong mbak gure tu, wahai abi, wahai abu, nyo aliran yang lum ikut karena yang banyo awak hayu-hayu awak luar Nangrau, yang banyo awak di luar Aceh, mungkin awaknya lebih malim jid kamu ikut. Nyan millata Abraham hana payah ikut aliran sesat. Ladek aliran sesat. Be ikut. Nyena perle berselamat iman. Nyena perle mati katanya husnul khatimah, maka tinggallah aliran-aliran yang sesat. Uronyo cukup le ka itamang Aceh. Nyolun pegahkan uronyo fut. Lun pegah yuh masa tun sikurang 8 lung dakwah fut. Watenyan lun kalun sampaikan aliran sesat itamang, tapi le urang yang bengih kelum. Lebih-lebih urang yang na pangkat, urang yang na jabatan, urang ba aliran sesat bengih kulun. Uronyo terbukti di Aceh Utara yang hidrop 7 drop iteme di Aceh Utara penyebar aliran sesat. Kalau lun sampaikan jamun, malah ke pekabeh atalung pegah ke kira lun anak miat watanya lun mentaubut. Tapi uronyo terbukti pada bulan yang kau likut tertangkaplah aliran sesat di Aceh Utara. Maka berhati-hatilah daerah Birunyo, hino pun banyak aliran sesat. Maka berhati-hati. Maka tungku-tungku ummi ayah berkaim jak kena bak tempat beut. Berkaim ketanyo jak ubale beut. Berkaim jak bak tempat majlis ilmu supaya ketanyo bek terjerumus dalam aliran-aliran sesat. Kah? Maka saudara-saudara yang dipemulia oleh Allah umat Nabi Muhammad, tamlake katanya berselamat iman tu beruh dalam aliran-aliran yang hanagot, aliran-aliran yang sesat. Pakan cina orang ikut karena awaknya beriman kepeng. Asai ka ibi peng kajiat, ibi peng mesertu ribai kajiat. Lebih-lebih jino sulit ekonomi awaknya di bi peng. Iblau baje ijuk berah ke katanya ijuk bah manok. Sehingga tanya tapu belau iman dengan sebab boh manok kom. Tapu belau iman dengan peng sertu ribe. Tapu belau iman lagi tanya dengan bajai baru. Tapu belau iman deh, tapu belau agama deh kegop. Maka selamatkan iman dan selamatkan agama Islam. Sadarlah wahai manusia, sadarlah mi ayah yang berbahagia umat Nabi Muhammad asal surga mandu. Kah? Kijit laginya akibat ji. Karena katanya menjauhkan diri daripada ulama. Tak pergi uhdro tu daripada majlis taklim. Tak pergi uhdro tu dari dayah. Tak pergi uhdro tu dari balai beut. Maka terjadilah laginya. Pakai laginya. Karena
bak tungkat Nabiullah Musa pet boh perkara. Pertama menulis bak tungkat Nabiullah Musa nyan pet boh perkara. Yang pertama menulis bak tungkat Nabiullah Musa, malam ya'mal bi ilmihi huwa wa iblisus hawa. Timan-timan nyekun bahasa kitab. Si berangkat saw kun bahasa getanyo, siapa saja kun bahasa Melayu. Pakan lagi kan? Si berangkat saw yang nak ilmu, tetapi hana diamai ilmu yang kanak. Getanyo kalau tajak udayah, kalau tajak meruno ilmu, kalau tajak buat 1 tahun 2 tahun 5 tahun sampai 7 tahun, dan malah lebih. Kadang-kadang le getanyo enteh tawo kampung la kemaah. Le getanyo kon le lagi urung beut. Kadang-kadang kepiahan le luar le getanyo ka luar jingkra. Baje le getanyo ka baje kawuh oblong. Sehingga citra getanyo wo daya hanale padahal ilmi cukup le lam dada. Huwa wa iblisu sawa. Dia dan iblis sama. Kepua teman le tha ilmu, bila le katanya tidak mengamalkan ilmu yang kanak dan tidak mengajarkan kepada orang lain, huwa wa iblisu sawa, dia dan iblis sama. Ilmu na tapi saban lagi hana. Maka manfaatlah ilmu yang kali tacok bak gure tu. Kali ke pubrah padi le gure tu wate tiap ber. Kali ke suleung bulukat le gure tu la abah. Wate tawa gu pizin le gure gu gusu abaule. Ilmu yang kana lam dada han mutuah bermanfaat kurang lain dan bermanfaat kudro tu. Walaupun beo kudeh yang tak tepu tapi sampaikan kepada umat, sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad asal surga. Metulih bak tungkat Nabiullah Musa. Wa kullu ghaniyun la yanfaku bimalihi huwa wa karunus sawa. Dan tiap-tiap orang kaya la yanfaku yang haitim bersedekah bimalihi dengan hartanya timan. Harta cukup le. Lagi harta karun. Jadatat harta je. Tapi sini dirham hai jet bersedekah. Seribai hai kejet bersedekah. Untuk kepentingan agama, untuk kepentingan fi sabilillah, perjuangan bak jalan Allah, seribai hai kejebi kriat dathat harta cukup le. Tapi menyebab maksiat yang kelagi Firaun dihambo peng bak maksiat, dihambo harta ji bak maksiat, menyebab le agama le ji pertebiat peng. Tapi bak pegang agama, bak pedang agama, seribai hai tebiat. Demam menyalahkannya, wa kullu ghaniyun la yanfaku bimalihi huwa wa karunu sawa. Yang urung-urungnya adalah sama cit lagi karun. Karun le tat harta tapi hai kejet bi, hai kejet bersedekah, hai kejet infak harta bak jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyo lagi-lagi nyo lagi tanyo mantang membutuhkan dana untuk tapagat melasah getanyo lebih god lebih indah. Untuk dapat le katanya tempat-tempat pengajian bagi katanya yang na kemampuan, maka sumbanglah itnyan ke yang tinggai ke katanya singa awate tahu ba Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad asal surga, yang kelih metulih bak tungkat Nabiullah Musa. Putra metulih bak tungkat Nabiullah Musa. Wa kullu sultani la ya'dilu bi sultan huwa wa fir'aunu sawa. Tiap-tiap pemimpin yang hana adil dalam kepemimpinannya, huwa wa fir'aunu sawa, dia dan Fir'aun sama. Fir'aun hana adil. Fir'aun iduk keraja hana adil. Iji dikorupsi. Ubena harta kekayaan milik ji rakyat dia, rakyat sengsara. Maka wahai para pemimpin, getanyo ka geangkat sebagai pemimpin, ka terpilih sebagai pemimpin, maka jalankanlah roda pemerintahan sebagai pemimpin-pemimpin yang adil.
Bila hana ade dalam kepemimpinan getanyo, maka getanyo dan Firaun sama saja. Maka berhati-hatilah bagi urung-urung yang galak ke pemimpin, yang galak benar pangkat, yang galak benar jabatan, berhati-hatilah. Apabila getanyo tak puput ade menurut agama Allah, menurut ajaran Rasulullah, insya-Allah getanyo akan berselamat oleh Allah. Getanyo akan bersama dengan Rasulullah dalam syurga Allah. Bila getanyo melenceng daripada ajaran Allah, maka sahabat getanyo adalah Fir'aun laknatullah. Maka berhati-hatilah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan getanyo akan sadar akan kata suun sabah beban yang paling raya atau hule getanyo bila getanyo menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukanlah pemimpin kampung, bukanlah kecamatan, bukanlah kabupaten, bukan provinsi, bukan negara saja, tapi getanyo adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Mereka harus bersikap adil. Baik anggota terpegah ke pemimpin, le getanyo senang cok li. Draw nak kira tentang draw kan pemimpin lah rumah tangga. Saya kata pegah ke pemimpin rasa hak lom. Kanya mi. Getanyo sidro lako dalam rumah bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Kadang-kadang laki maaf, tapi kan ayah ino mi kan, ayah ino gak adik kan? Gak kan? Gak ibu lakoro nak? Gak. Nyo yang terpegah ayah baklung cukup palih-palih. Onte malam ketebiat HP sabo. Hau kerja. Dia du aleganyan bak kedai kopi yang na wifi. Gayu ring boh manok dua boh. Gayu beut ia susu dingin yang gelah raya. Kenang mi goreng pakai boh manok. Gesak kedro gelantak kedro gehinan anak permoh tenoh cak yang wat. Nadi urang lagi nya. Hana bet tak fikir tanya camat hana ade, bet tak fikir geci hana ade, bet tak fikir Pak RT hana geci. Lako kudanyo tan ade. I kedai ji hak pu yang hawai promo yang masahangan orang pun tekoh-koh kesambai ko masin. Jadi sia kameng ke baju. Inang ke ban mi. Nang puas sia kameng ke. Abang ketepian ti malam bawa wifi ban gua ju. Hai ben nak posik, ne kadang kejak kedua menteng na ia babah kam reja-reja. Hawa geng paju mi ana peng. Hawa geng poding pemano ana peng. Sip ia kopi sagai sabo. Mari bae. Nyan kejut hai mi ayah yang berbahagia getanyo dalam rumah tangga adalah pemimpin. Pemimpin harus adil. Adil kepada isteri dan adil kepada anak-anaknya. Menyaga tanyo hidih tapajuh mi goreng mbak kedai bungkuh puo urumoh ke anak dengan perumoh. Nyan baru kutanyo tingat ke anak, tingat ke perumoh. Menansid urina menjadi rumah kru semangat mukulutu. Nanti dah cumbe dikut lagi be kulit sentang. Hantu orang baik kulit tentang. Kiban. Sigaga borek sona dak no, sigaga borek sini dak no, baik membeli. Tak pegah tu ente malam lakolong ko gawat, alih kamu cewek lain, lain kawin lain. Kejigan. Ente malam ganya ulai luar ke lembu, badan sagai dalam. Padahal kan baik ketiak ketanyo lagi, baik pelung itu. Pegah tu lako hana senang ke perumoh kanya bu. Pegah lako perumohan apa? Penipahaman be peluiti. Ante dah pegah lagi nyan pih di ketanyo agam bersadar. Pakan perumoh ketanyo be pelung iti. Awak kena jak kudai ge abuh budak sewah kejak bak pisang darah le gusu bak pisang ka putih ke pelu muka. Itanyo nape hana blo ke perumoh lamblang dia pula pingkui. Nya wate kelam nikah uroje nya sama-sama tamita rezeki kata tak dua rumah sampai tajak ublang bahlung jak ublang sebalik ji lian nikah urang inang je ke perontok urang inang je ke matomo uragam bak kedai kopi singkle-singkle aki kero ente wa rumah iblang napeng siribe bokok boh
Urinang ke pula pingkui ke sujud lamblang tetamat kulit ruang mak-mak ke tanyo laki maah mi ba bewa hana tetamat buat kulit bak ko bak ruang ke tagu suak kru semangat sang-sang tetagu suak kok ke sah ke lagi kulit murua laki maah pakon bak ke sujud lamblang geminta rezeki tapi dia geminta rezeki lako tukang pabeh jual lepeng jak lebak meja judi jual lepeng yak blau le lemboi. Ya. Tapi lagi tanya uronyo perle bahagia mi ayah dalam rumah tangga maka lagi tanya bek sulit-sulit urang inang bek sulit dengan lako bek sulit dengan perumah katanya saling percaya saling cinta mencintai bahagia dunia dan bahagia akhirat berhasil tadi di anak-anak katanya bila tamu som-som nyoh ana bahagia dadong urinang pentegung yang lakogop tari motor Honda tijo ibabah nyenteng yang lakogop lakoro kepada ina tapi galak si lakogop ina nang galak-galak lakogop du puan pegahana menansi uragam tegung yang perumah gop tijo ibabah ke perumah draw ke kalileh so salah draw tu di uragam hana ke hira perumah di perumah hana hira uragam tapi saling kerjasama saling percaya maka bahagia udip gedayung minta rezeki uragam nak temai rezeki geblau budak ke perumah nam temai rezeki geblau lipstick way of life state of mind ke perumah mengak mirah bibi entai kem urang entai kem perunang menyaga bibi menyamirah rumah kedai uragam menyaga ngiang yang entai ngiang bibi lagi hana gedong apa ego kamu jadi lupa ente tanah sikat tuah dan minta sikat kawat tapi kau rinang hina ambek bengeh hina rinang baklung hina gak mandum le yang lagi nyan kah maka sadarlah katanya mak-mak buta depu roti nang be baju le pegah le bala kau talu gedeh mu talu mekli itu ranggung dengan damai hanam pupu kalu le sama ngata alu menansi uragam hanam pupu kalu le jina muh ko mahai apa yang mayang-mayang padit muh jina mayang tunggu 5 juta dengar you muh teman menyena you murinang 25 mayam nu kali dupna you murinang ben babah dra nu mahai you dra na nanti ngah bersadar nak mahai drone anak untai ke kali yum 15 manyam 25 manyam maka sadar katanya urang mahai katanya geblau oleh lako tu mahai katanya mdeh geblau honda ke maka sadarlah katanya bek tamu pakai dengan lako tabina rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warah teman menyata ke dia katanya kau ni sakinah kau ni mawaddah kau rahmah pakai sebab yang yubinai sakinah mawaddah rahmah maka tabina rumah tangga bahagia mengat senang udip dunia senang udip akhirat lalinyan dalam rumah tangga lagi katanya bunai badan behanai badan kadang-kadang lepu rumah ke sembayang rumah ke sembayang tasabe ke sembayang ke ibadat tasabe malam ke bedah tahajud ke sembayang sunat sembayangnya sembayang je uro ku yak buat pak yang na majlis taklim na agaknya pak yang na pantua mu pak pina urinang palihnya besi laganya ente takalan ente ku yak buat ke tejik dah selekum di dalam yak buat galam truk gua rumah le ke terima surah ka geduk pantua punan depu sipulan je pulen nya urinang tapi kau urinang si urinang kampung long hina pah Bandung urinang kampung long kok kuat mupat nah, maka amalkan ilmu yang kata tu nya perle katanya bek je ke iblis ilmu yang kana amai saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kepet nah gerak tinggal siapa tu
Yang keput mutulih bak tungkat Nabiullah Musa. Putra mutulih bak tungkat Nabiullah Musa yang keput. Ya, mimi ayah yang berbahagia. Wa kullu fakiri la yasbiru ala fikrihi huwa wa kalbun sawa. Yang keput nanti pu mi. Nak sadar mi yang keput. Abu, nak sadar yang keput Abu. Hai, cung balenya nak sadar yang keput. Ha, yang keput mutulih bak tungkat Nabiullah Musa. Tiap-tiap urang gasien la yasbiru yang hana sabar ada fakir. Gebi gasien le Allah, bengeh ke Allah. Kenapa kan? Hai, kuyak semayang gasien gebi le Allah. Jadi bengeh ke Allah Subhanahu wa taala. Hana tatim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena gebigasian kepada gedanyo. Padahal dengan sebab gebigasian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di yaumil kiamah, di dalam kuburan sehingga awate pemeriksaan harta gedanyo gasian, maka loloslah gedanyo, maka bersyukur gedanyo gebigasian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena gedanyo bengeh kepada Allah, wa kullu fakirin la yasbiru ala fikrihi huwa wa kalbun sawa. Urang fakir, urang gasien yang hana sabar, hana syukur atas nikmat Allah, urang yang bengeh kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa wa kalbun sawa, dia dan ase sama. Nya urang gasien yang hana sabar, hana terima kasih, hana bersyukur kepada Allah atas kasihan Nabi Allah, wa kalbun sawa, ganyan dan ase sama. Mendeh kagasihan katanya kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyole gebi kasihan le Allah palih muterawai. Awai lahir palih gangganya. Nyanduk mi ayah yang berbahagia, le urang kasihan bengeh kepada Allah. Itulah ciri-ciri urang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pemberian Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gebi kasihan syukur kepada Allah, gebi kaya syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bek bengeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Behana godzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bek tak pegah le katanya si pulan je bagi hai tem sembayang teman kaya. Pu yang ini cok na. Ilung kasihan kumi jakrong han. Sak labah paling kasihan. Tikre jakrong dua ngam purmoh. Awate ke sembayang ganyan ke pakai jakrong ganyan purmoh tamang lang kamba musom. Begitu kasihannya sak labah. Awate semayang purmo musom sak labah, sehingga sak labah getugur le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, getanyang le Rasulullah, wahai sak labah, pe kata hana cinta ke agama, pe kata hana cinta kepada Allah, pakan dikata lagi nyan leh semayang digop ikun Allahumma antas salam, dikata takun Allahumma lantas jalan. Pe kejawab, wahai Rasulullah, lun laki maaf ya Rasulullah, lun hamba Allah yang kasihan tat-tat di antara sahabat-sahabat ron, menyolon lun du hino lun semayang berjamaah ngendron, wahai Rasulullah, urang inang lung hana ke semayang karena ijak rong sikret dua lun pakai ngon urang inang, lun jak kena permoh lung musom lang kamba, begitu gasin sak labah kan hana dup gasin getanyomi, hana dup gasin getanyo ayah itanyo ijakrong sabah mari baje sabah mari semayang hana putra alasan getanyo ijakrong telebe baje ke sabah ijakrong sikret, tapi gu sujud kepada Allah luar biasa, mohon ba Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ada ijit gedanyo mak ayah yang berbahagia, walau kagebigasian le Allah, syukur terima pemberian Allah, tapi bek sagai-sagai le gedanyo hana ibadah kepada Allah,
Bek tagai-tagai hana sembayang le gedanyo. Nyen adan pewajib le Allah kepada gedanyo. Mate gedanyo tamong lam kubu sembayang pun keperiksa. Mate gedanyo sembayang keperiksa. Punya sembayang lewat insyaallah lain lewat, tapi punya sembayang hana lewat lain pun mudun. Bek tak fikir lagi katanya sembayang kebut gura-gura pingkui-pingkui tengah-tengah. Kan abu kan abang kan adik. Sembayangnya adalah katanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya berterima kasih kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat dan tabi'-tabi'in ulama-ulama yang kagak purno getanyo mbak jalan yang Allah ridha, yang kana ba getanyo mbak jalan yang Allah cintai. Maka sadarlah pakat karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netanya mbak malaikat petra getanya mbak malaikat, wahai malaikat, pakon malaikat le tat-tat lam nurakanya dua boh golongan. Yang pertama golongan manusia, yang kedua golongan jin. Pakon malaikat. Pernah jawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, lun laki maah Muhammad, lun hana mampu lun jawab pertanyaan kata. So si yang jawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah sendiri yang jawab. Kibana jawab oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebit-kebit butoi-butoi Muhammad lam nurakanya cukuplah dua buah golongan. Yang pertama golongan jin dan yang kedua golongan manusia. Maka berhati-hatilah mak, berhati-hatilah abu, berhati-hatilah wahai abang-abang. Nerakanya dua buah golongan paling le jin dan manusia. Pekeh ikruh getanyo dalam neraka ya. Pekeh nak getanyo dalam neraka ya atau wahana. Nyo yang perle tapi kilan tak perle tak sadari. Ada ejit beruh getanyo talake ba Allah dalam neraka ya. Karena nerakanya azab tak berat tak ancaman dalam neraka. Bahkan awatnya jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, yang nala dalam neraka jin dan manusia, dua buah golongan terbesar. Sehingga Nabi Muhammad neklik nemau Nabi Muhammad netanyang lambak malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, pakan le tat jin dan manusia dalam neraka. Maka bakwatnya malaikat Jibril pun menangis. Geklik malaikat Jibril gemau mbak Nabi Muhammad. Muhammad lun hana mampu lun jawab pertanyaan kata Muhammad. Siapa yang menjawab pertanyaan Nabi Muhammad? Jawab oleh Allah, Muhammad, lahum qulubul la yafqahuna biha. Muhammad, pakan awaknya dalam neraka, pakan le datat manusia dan jin dalam neraka. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka Muhammad gebi ate oleh Allah, tapi lam atenya hana agama. Ate beberaya sapot, tapi agama hana lam dada. Maka jangan sia-siakanlah udipnya mak ayah adik abah. Hana arti getanyo laga, hana arti getanyo raya pangkat dan jabatan, hana arti getanyo cantik apabila ilmi agama lam dada hana. Kepuah hebat hat getanyo hana agama. Kepuh hayat hat getanyo seorang jenderal tapi hana agama. Kepuh getanyo seorang pemimpin tidak punya agama. Hana arti. Hana arti ma, hana arti ayah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka tamang lam neraka disebabkan hana agama. Maka bek nasihat-siakan untuk meruno agama selagi mentang nabi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mentang nempuh dip dalam dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena matinya hana tak tujuan. Matinya hana tak teh, kadang don kadang lontren hino mati, kadang drone wah hino mati. Ada tujuan matinya rahasia Allah. Maka persiapkanlah diri kita untuk minta lebih
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menangis dan getanyong lom le Nabi Muhammad bak malaikat, wahai malaikat, pakon awaknya hana agama, pakon awaknya lam ate awaknya hana agama. Maka malaikat neklik lom Muhammad, lon hana mampu long jawab pertanyaan kata Muhammad. Maka nu jawab kudron oleh Allah pertanyaan Nabi Muhammad. Kiban nu jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Muhammad, nyan awak-awaknya yang katameng lam neraka. Kali lon bi mata dua anak siapa? Tapi dengan matanya hana dipandang ba agama Allah. Dihina agama Allah, dicaci agama Allah, hana diperumun. Itulah mereka. Mungkin roh getanyo. Mungkin roh getanyo ayah. Mungkin roh getanyo abang. Anak mata aku bila Allah kepada getanyo dua anak. Penguh anak mata getanyo, hana buta, hana teput anak mata getanyo. Tapi le getanyo, hana tanging bak Quran, hana tanging bak kitab, hana tim meruno ilmu agama Allah. Pecit dan meruno le getanyo, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang hana gayuh dalam agama, pandang sementara yang gayuh oleh Allah le getanyo tak puji tempat majlis taklim, tempat ilmu, majlis ilmu, di situlah getanyo kala tanging bak tempat-tempat ilmu tiak meruno. Bek mata getanyo tertuju ke tempat yang haram. Bek mata getanyo tanging bak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah mata getanyo melihat ilmu agama. Tidak pernah le getanyo takon takalan bak ilmu agama. Tidak pernah takalan kepada kebaikan. Selalu getanyo pandang pada kejahatan. Hadirin yang dirahmati Allah umat Nabi Muhammad as-surgaban. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, pakon teman sidle mantang lam neraka, kejuat mantang le lam neraka, wahai malaikat. Nabi Muhammad pun tertunduk, malaikat menangis. Neklik malaikat numau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan Nabi Muhammad. Siapa yang menjawab pertanyaan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Kibar azanul la yasma'una biha. Muhammad, pekan awaknya hana agama, pekan awaknya lam neraka. Karena awaknya lonbi punyuang dua aboh. Wi dan unun punyuang yang lombinya hanai dingo dan hanai pakai. Awatai tamang raunun itibit rat wi hana mekemat lauta ai. Dia kepegah le tungku-tungku gore getanyo le abi-abi awatai ke surah kitab. Tapi hana mensangkut lau le getanyo itibit langsung dia luar Bandung. Maka dengan sebab punyung yang Nabi Allah Subhanahu wa taala manfaatkanlah kepada kebaikan dingo buat yang god-god. Dingo buat dingo majlis nalim, dingo tempat-tempat majlis ilmu. Baik le getanyo tak pakai punyung getanyo bak tempat yang gelarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian getanyo le Nabi Muhammad lembak malaikat, wahai malaikat, siapa mereka? So teman awaknya malaikat. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu, hai Muhammad, seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih daripada binatang. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Orang yang lalai, hana perumun ke agama, hana tem fikir ke buat, hana cinta kepada buat, hana tem bantu masjid dan daya, hana ba orangnya. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Balhum adal, bahkan lebih dari binatang.
Maka manfaatkanlah punyung getanyo bak jalan Allah, manfaatkanlah mata getanyo bak jalan Allah, manfaatlah harta getanyo bak jalan Allah. Titipkan harta getanyo bak jalan fi sabilillah. Titipkan anak getanyo bak tempat-tempat yang gecinta oleh Allah dan gesayang oleh Allah, supaya getanyo selamat dunia dan akhirat. Maka hadirin yang dipemulia oleh Allah, umat Nabi Muhammad asal Ceruga Bandung, Pafadu Abi. Pafadu Abi dengan 12. Alhamdulillah. Hadirin mimi ayah yang berbahagia, berkat getanyo peraya urolahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka getanyo taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai urung-urung yang beriman, mimi yang beriman, kakak yang beriman, abu, abang, adik yang beriman kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan? Kata-kata taubatan berasal dari sebuah kalimat taba. Taba yatubu taubatan, taba fi'il madhi, yatubu fi'il mudhari, taubatan kalimat masdar. Awateret ke kalimat masdar gebuh, makna le para alim ulama kembali kepada jalan Allah. Maka getanyo nyowo bandum bak jalan yang Allah ridha. Mungkin yang ka awai-awai getanyo kasilap, yang awai-awai getanyo katua, maka kembalilah bak jalan yang Allah ridha. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan getanyo. Kadang-kadang le getanyo mi ayah yang berbahagia, le tak salah yang kau likut, mari sadari diri getanyo. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kagak anjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Dengan berkat taprai urolahi Nabi Muhammad, dengan berkat mukjizat Nabi Muhammad, dengan berkat mukjizat Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamelake ba Allah Subhanahu wa taala getanyo Bandung bejet ku urang yang geterimang taubat li Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat malamnya tak peingat urolahi Nabi, tak peraya urolahi Nabi, tak pemulia Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergebi berkat li Allah Subhanahu wa taala, berberkat umu getanyo gebi li Allah, berselamat iman getanyo Bandung, beruh lam ibadat, ahwate mati li getanyo bertatumekun dua kalimat syahadah, bergepetamang getanyo dalam syurga Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim ajalana bi kalimati tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wali jaddina wali jaddatina wali ustadina wali masyayikhina wa ahli baitina waliman haqqun alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin, warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin,
واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا يا الله ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keberkat miayah yang berbahagia, walau untuk na acara lain getanyo meselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.